Nagusuhuje wakoze subscribe hano ku Muhuro Sports TV aho uherereye hose, nkomeza kugushimira ko wahisemo Umuhuro Sports TV ndetse na Arsenal Fans Media. Ahangaha hose nuzajya usanga ibiganiro by'ikipe ya Arsenal The Gunners. So kugeza aka kanya rero tubazaniye amakuru mashyashya, breaking news, ngira ngo mwagiye mubibona hirya no hino hatandukanye. Ikipe ya Arsenal imaze kumvikana ikipe ya Club Brugge kuri uyu musore witwa Christos Zolis, imyaka 24, nyuma yuko Arsenal yari imaze kumenya yuko Club Brugge yari yaratangaje yuko amafaranga yose Arsenal izazana bazayemera. So kuri $40 z'amayero nizo zari ziri mu masezerano cyangwa se muri kontera ye. Rero Arsenal amaze kuba yazemera, iravuga iti nta kibazo twebwe tubifiteho, twamaze kuba twarekora Leandro Trossard, Christos Zolis akaba rero sizing tuvugana agiye kuba umukinnyi w'ikipe ya Arsenal The Gunners, cyane ko amakipe yombi amaze kuba yakumvikana ibijyanye n'igiciro. Ubwo rero details z'uburyo bagomba kuzishyura, uburyo bazishyura, ese bazishyura byagenze bite, se ni cash direct cyangwa se bazishyura mu byiciro bimeze gute, kunegosiya nyine biracakomeje, ntabwo deal irarangira neza ariko kunegosiya biracakomeje. Icyari gihari nuko humvikanye igiciro ko Arsenal igomba kwishyura $40 z'amapaundi. Igihari rero ni ukuvuga ngo ikipe ya Club Brugge nayo yamaze kuba yatangira gushaka undi musimbura igiye gukora mu gihugu cy'Ubuholandi. Ariko nanone ikintu nakubwira cyo nuko Arsenal amahirwe yo gutwara Christos Zolis ageze kuri 70% kubera ko amakipe yo bamaze kuba yakumvikana igiciro. Ariko nanone tutaza kwibagirwa yuko ibi bintu byo kuvuga ngo full agreement ku makipe yose ndetse na personal terms hari igihe biba byabaye nyuma ikipe ikisubira. Mwari rabibonye kuri Manchester United yari maze kumvikana n'ikipe ya Atalanta kuri ya musore witwaga Ederson uriya w'umunya Brazil. Bigeze nyuma baravuga bati menya ikizamini cy'ubuzima, menya ibiki birangira umusore bamureko asubira nyine muri Atalanta. Ubu ngubu rero man yahisemo Yuri Tielemans. Sizing izi rero na Arsenal kuba yumvikanye na full agreement n'ikipe ya Club Brugge ni byiza kandi biranakwiye. Gusa nanone baracanegosiya negociation barimo kurebera hamwe, no kuvuga ngo nibizaba bikubiye nyine mu masezerano, ese tuzashyiramo sell-on clause, ese tuzashyiramo buyback clause, ibintu ngibyo nyine. Rero byose byo bisigaye barimo kugenda nyine basoza, ariko agreement zabaye ku makipe yose, ku makipe yombi $40 z'amayero nizo Arsenal igomba kuba yakishyura, arizo rero $36 z'amapaundi. Arsenal ndetse n'ikipe ya Club Brugge kuri Christos Zolis, Arsenal imaze kuba rero mu biganza byayo, imaze kuba yabona umuwinga umusimbura wa Leandro Trossard. Ariko nanone umuwinga macacari, umuwinga ukiri mutoya, umuwinga kabisa ufite imyaka nk'icumi yo gukina. Rero uyu muhungu amaze kuba yakumvikana ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Club Brugge zimaze kuba zakumvikana. Ubu sizing izi Arsenal imaze kuba mu kanya gato cyane ushobora kuza kubona here we go kuri Fabrizio Romano, kubera yuko iyo dutegereje here we go biba byarangiye. Umuntu rero uri buze kuba yakubwira ngo here we go araza kuba kubeshye, kubera yuko deal ntabwo irarangira neza, ariko byibuze amakipe yombi kuba yumvikanye ni ikimenyetso cyiza cyuko Arsenal igiye kuba yabona umuwinga. Igisigaye Arsenal na Club Brugge ziraza kuganira ibice, muzatwishyura gute, muzishyura mu byiciro bimeze gute, yishyura ryari, muzaduha agahimbaza nyine. Hari ukuntu bonuses, utuntu nk'utwo twose bagenda badushyira mu masezerano kugira ngo deal irangire nta nkomyi, deal nyine birangire umukinnyi wa Arsenal. Igisigaye rero ni ukureba iki cyumweru kitararangira uyu muhungu nk'uko amakuru arimo kugenda bitangaza, ku munsi wo kwa gatandatu bashobora kuzakora ikizamini cy'ubuzima, none mu cyumweru gitaha akazatangira imyitozo n'ikipe ya Arsenal The Gunners. N'ubundi yari amaze iminsi arimo gukina, kuko Club Brugge yarimo gukina imikino ya gishuti ndetse n'imikino yo muri Champions League yo gushaka cya Champions League. Barimo bamaze igihe nyine babicira qualification za Champions League. Christos Zolis n'ubundi yari amaze iminsi arimo gukina. Rero Arsenal n'ubundi murabizwa ku itariki ya mbere Arsenal ifite umukino, tariki ya mbere Arsenal ifite umukino, izakina n'ikipe ya Girona ku itariki ya mbere, noneho izakurikizaho na za Borussia Dortmund, ikurikizaho iyo kipe mu gihugu cy'Ubutaliyani yitwa Como, n'andi makipe agiye atandukanye barimo Manchester City,
zose Arsenal izakinana nazo mbere yuko yitegura shampiyona. Christos Zoris isaha iyo ari yo yose araza kuba ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal de Gunners. Karutegereze turebe Fabrizio Romano here we go naza kuyishyirayo, nanone tuzaza guhita noneho tubikonfirma tuvuge tuti deal done. Christos Zoris ni umukinnyi w'ikipe ya Arsenal de Gunners. Leandro Trossard asohoka banamwerekanye uyu munsi, anako kandi Christos Zoris yinjira mu ikipe ya Arsenal. Uyu ni umuwinga cyane, aramutse ibyo yakoreraga mu gihugu cy'Ubudage abikoreye mu ikipe ya Arsenal byaba ari ibintu byiza cyane. Ibyo yakoraga mu gihugu cy'Ububirigi mu gihugu cy'Ububirigi mu ikipe ya Club Brugge byaba ari byiza cyane, kuko umusore usanga ari hafi afite uruhare rw'ibitego hafi 50 muri sezo. Aba ari umukinnyi rero ukomeye cyane nubwo akiri mutoya, aho kujya uje kuzana Baneko Williams bari ahangaha nyine barimo kugenda batubeshya, byarutukizanira nyine uyu nguyu, kuko na Manchester City niko yazanye Jeremy Doku. Abantu bakavuga ati uyu nguyu yamukuye hehe, ariko abantu bagiye bareba Manchester Jeremy Doku yakinaga ngire ngo mwagenaga mubibona. Ikiza cy'uyu nguyu ni umufinisha mwiza kurusha Jeremy Doku, kuko uyu nguyu nawe ni goal machine babongeyemo. Mu gihe ufite Victor Gyökeres ufite n'uyu nguyu uzi kureba izamu, byaba ari byiza cyane. Christos Zoris ku myaka 24 agiye kuba ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal de Gunners. Mu kanya gato turaje turebera hamwe kuwitwa Ezri Konsa. Ikiganiro cye turaza kugishyira kuri channel yitwa Arsenal Fans Media, uje kuyisura niho uri buze kuba wagisanga, nitugishyira uraza kuba wagisanga ukibone mu wa mbere nukora subscribe. Arsenal Fans Media niho uri buze gusanga ikiganiro kiri buze kuba twakora kuri Ezri Konsa. Ahanga tuba kuganira kuri Christos Zoris, hano ni ku Muhoro Sports TV, none kuri Arsenal Media baraza gusangaho ikiganiro cha Ezri Konsa, nawe ugiye kuba yakaritsa mu ikipe ya Arsenal mu minsi mikeya iri imbere. Arsenal imira akiserera kugira ngo irebe ko Aston Villa yarekura Ezri Konsa akajoininga ikipe ya Arsenal de Gunners, cyane ko William Saliba azagaruka mu mezi 5. Nubwo mu mezi 5 Arsenal izafite William Saliba. Rero Ezri Konsa ikiganiro cye muraza kugisanga kuri Arsenal Fans Media, naho tugiye kwa twacinyuza. Uraza kureba aho ngakora ku gafoto gakandeho, uraza gusangaho iyo channel, uyikore subscribe yinjiremo, uraza gusanga ibiganiro tumaze kuba twashyiraho, noneho nawe uhite wiyandikisha mu muryango mugari w'abafana ba Arsenal de Gunners. Abantu batari kuri WhatsApp group, nanone namwe muraza kuba mwambwira muri comment, none mbe nabahereza link. Kugaragara neza ni kwamamaza neza muri Otka Nikora Design zikurura abakiriya, bifasha ubucuruzi bwawe gukora byihuse, kinyamwuga kandi byizewe. Ucuruza tukanandika kuri t-shirts, Lacoste, large format printing, stickers, banners, promotional materials ndetse n'ubugeni butandukanye, kuva ku kwandika ku mamodoka kugeza ku byapa byamamaza. Otka, we brand, we print, we create. Dukorana batari mu mujyi kwa Ngoga hepfo y'umuhanda. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa se sura urubuga rwacu rwa internet otka.co.rw uyu munsi.